Reka mbasubize mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira ISIMU TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 11 Kamena 2025. Amakuru yacu kabagiye kwibanda kuri izi nyingo z'inyenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko abapolisi barwo bavuye mu butumwa muri Central Africa bagaragaje ibindi bakoze. Myandi makuru kandi turakubwira ko abaye rurangiranwa mu muziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Arakeri bivugwa ko yenda kwicirwa muri gereza. Amakuru yacu turasoreza kuri iyi nkuru ivuga ko Elon Musk yicujije guhangana na Donald Trump. Ni amakuru mwateguriwe kandi mujye kwizwa nanjye Jean Harerimana musakora subscribe, share, comment ku ISIMU TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko abapolisi b'u Rwanda bavuye mu butumwa muri Central Africa bagaragaje ibindi bakoze. CSP Defense Rutagambwa umuyobozi w'abapolisi 140 bari bagize itsinda rya rwa PC1-9 byari mu butumwa muri Repubulika ya Central Africa ubwo bagiraga mu Rwanda, yavuze kuretse inshingano zo kurinda abayobozi bakuru banakoze ibikorwa biteza imbere abaturage ba kiriya gihugu. CSP Defense Rutagambwa yabitangaje ubwo iri tsinda ryageraga mu Rwanda ku mugoroba kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 Kamena 2025 nyuma yo gusimburwa n'itsinda rya rwa PC1-10 byageze muri Central Africa mu gitondo cyo kwa 10 Kamena. CSP Defense Rutagambwa umuyobozi wa polisi 140 bari bagize itsinda rya rwa PC1-9 byari mu butumwa muri Repubulika ya Central Africa ubwo bagiraga mu Rwanda, yavuze ko uretse inshingano zo kurinda abayobozi bakuru banakoze ibikorwa biteza imbere abaturage ba kiriya gihugu. CSP Defense Rutagambwa yabitangaje ubwo iri tsinda ryageraga mu Rwanda ku mugoroba kuri uyu wa kabiri tariki ya 10 Kamena 2025 nyuma yo gusimburwa n'itsinda rya rwa PC1-10 byageze muri Central Africa mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Umutwe wa rwafu PCU ushinzwe by'umwihariko gucunga umutekano w'abayobozi bakuru barimo Minisitiri w'Intebe, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko, Minisitiri w'Ubutabera, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye SRSG n'abamwungirije ndetse n'umuyobozi w'ishami rya polisi ya MINUSCA. Umuyobozi w'iri tsinda rwa PCU1-9 CSP Defense yavuze ko uretse kuzuza inshingano zo kurinda umutekano w'abayobozi bakuru banakoze ibikorwa bizamura imibereho y'abaturage. Yagize turetse inshingano nyamukuru twari dufite zo gucungira umutekano abayobozi bakuru b'igihugu n'ab'umuryango w'abibumbye, twagiye dukora n'ibikorwa byo gufasha mu mibereho myiza y'abaturage birimo umuganda, gutanga amaraso ku bushake, guha imiti abaturage batishoboye ku buntu no kubagezaho amazi meza yo kwifashisha mu bikorwa by'isuku. CP Yashyaka Munuga uyobora ishami rya polisi rishinzwe ibikorwa by'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro PSO waherekeje abapolisi basimbuye aba yanahaye ikaze abarangije ubutumwa bwabo. Uretse iri tsinda rya rwa PCU rikorera Ibangui mu murwa mukuru, hari andi matsinda 3 ya polisi b'u Rwanda muri iki gihugu bakorera mu bice bitandukanye by'igihugu, ari byo rwafu P1 naryo rikorera Ibangui, itsinda rya rwafu PU 2 rikorera ahitwa Kaga Bandoro mu birometero bisaga 300 uvuye Bangui, na rwafu PU 3 rikorera ahitwa Bangaso mu birometero 725 uvuye mu murwa mukuru w'iki gihugu. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru twubwiye ko rurangiranwa Arakeri bikekwa ko yenda kwicirwa muri gereza afungiyemo. Umuhanzi w'umunyamerika Arakeri yasabye urukiko ko yarekurwa byihuse nyuma yo gutangaza ko ubuzima bwe buri mu byago bikomeye muri gereza yo muri leta ya North Carolina aho afungiye. Nk'uko byagaragajwe mu nyandiko z'urukiko zabonywe na TMZ, abunganira Arakeri bavuga ko bafite ibimenyetso bigaragaza umugambi wo kumwica uvugwamo bamwe mu bakozi ba gereza bafatanyije n'indi mfungwa iyoboye agatsiko k'Abaryan Brotherhood kitwa Michael Jean Stine. Stine uvugwaho kuba arwaye indwara ikomeye kandi yamwica yahaye urukiko ubuhamya, avuga ko abayobozi bamwemere ko bazamufasha gutoroka no kumara iminsi ye ya nyuma hanze ya gereza mu gihe yaba yishe Arakeri. Stine avuga ko yaherukaga kugera hafi y'aho Arakeri afungiye mu kwezi kwa Werurwe agiye gushyira mu bikorwa uwo mugambi, ariko akaza kwisubiraho ahitamo kubibwira Arakeri ubwe. Abanyamategeko ba Arakeri bavuga ko guhitamo kubivuga byashyize mu kaga ubuzima bwa Stine
na Arakeri kuko ngo undi muntu wo mu gatsiko ka Diane Brotherhood yahawe amabwiriza yo kubica bombi. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru uvuga ko Elon Musk yicujije guhangana na Donald Trump. Umuherwe wa mbere ku isi ufite ibigo birimo Tesla, SpaceX, Starlink na X, Elon Musk yicujije guhangana na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yemera ko yakabije. Ubutumwa uyu muherwe yanyujije ku rubuga rwa X kuri uwa 11 Kamena 2025 bugira buti: ndicuza ku bwa bumwe mu butumwa nanditse kuri Perezida Donald Trump mu cyumweru gishize bwararengereye cyane. Mu cyumweru gishize Elon Musk na Trump bahanganiye ku mbuga nkoranyambaga bapfa ingingo y'umushinga w'ingengo y'imari ikuraho mwunganire y'umusoro ku modoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi zikorerwa muri Amerika. Elon Musk washyize imbaraga nyinshi mu mushinga wa Tesla wo gukora imodoka zikoresha amashanyarazi, yagaragaje ko uyu mushinga w'ingengo y'imari ari ikizira kidakwiye kwemerwa n'inteko ishinga amategeko. Uyu mushoramari yagaragaje ko uyu mushinga uzazamura icyuho cy'amafaranga ateranwa mu ngengo y'imari ataboneka kigere kuri miliyari 2,500 z'amadolari y'Amerika. Donald Trump yatangaje ko Elon Musk ari umusazi, ateguza ko Amerika izahagarika ibifitanye isano n'ibikorwa by'uyu muherwe birimo Tesla, SpaceX, Starlink mu rwego rwo kuzigama miliyari z'amadolari. Byageze aho Elon Musk yishuza ko yashyigikiye Donald Trump mu gihe cyo kwiyamamaza, asobanura ko iyo adashyigikira uyu mukuru w'igihugu atari gutsinda Kamala Harris bari bahanganye mu matora yabaye mu Gushyingo 2024. Elon Musk kandi yatangaje ko Trump ari muri dosiye ya Jeffrey Epstein wakurikiranweho gukorera abana ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bityo ko ariyo mpamvu uyu mukuru w'igihugu atemera ko inyandiko z'iyi dosiye zijya hanze. Uyu muherwe yatangaje ko yicuza nyuma y'aho Trump agaragaje ko atizera niba bombi bazongera kubana neza nk'uko byahoze. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezweho nanjye Jean Harerimana, ngusaba gukora subscribe, share, like, comment ku ISIMU TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.